bende ochoponegi maonge akwede. Kwayo makama bende korogol kanyo kod mano kar karito jodongo, mano ma Mudika, mane kar chung'od burano, mano ma Matayos County ma Busia, makoni kata obedo ni gin kod jodongo maromo 121 mowinjo yud sir mar omenda mag piny owacho. Onge kata achiel moseyudo sir makamano. Gikoni moko kuom jodongo go osebedo kata kod midekre madwaro omenda manyalo konyogi yudo e thieth kaluwore kod thoth jodongo manikanyo koro gin mojwang' kod wedegi. Nyumbani una chochote, ukuzaa mtoto, sasa ukisia nguvu, unaishi tu hivi. Hakuna mwenye anakuangalia. Recently, our president alihimiza kwamba wale vulnerable people, wale wazee ndio wataanza kupata kwanza pesa yao ya kila mwezi hiyo, na alafu wale wengine waanze kupewa wengine ambao wana earn. But hiyo ni mzuri kama pesa itakuwa inakuja ije at least mapema vile president alisema hivyo ili wafaidishe. Na pia ningependa pia kuhimiza kwamba kuna wazee wengine pia wamehitimu hiyo miaka ya kupata hii cash transfer lakini bado hawajapata. Kwa hivyo ningependa kuhimiza serikali iangalie angalau kila mzee aweze ku access that fund. Hivyo kuna challenges mingi kulinda hawa wazee, na vile tumeona mmetuletea hiyo msaada, tunashukuru Mungu. Kuna hapo mchele, sugar, kuna vinywaji hapa, wazee watafurahi.